Zone ni som pathum sang he som ni paruk ani a nimin zone ni som le patni zirtop ni khan Lai Autonomous District Council le Chakma Autonomous District Council ramri chungchanga pomdanin anglo enfia tura sarkari nadin LADC and CADC Boundary Study Team te chuan an chairman Pulang Hun Sang namte secretary District Council and Minority Affairs Hovin Parwa antlo Kumin February ni som pathum khan Central Iang Lai Association chuan ile pute hun lai tang to in tuisong lui chu LADC le CADC in rina khowang ri khamsa ani tin parwawan bula ramri lung an phuna hei hi CADC a thongmai polte zirlai pol le political party sang ten do dalin governor hena central oile in ramri lung an phun chu phoi turin an ngena tuna ramri atana man mek chu ramri diktak ani thule ti danglam an du lo thu an thena hemi thu kal zela hian nimin khan sarkar chuan ramri enfia tu hian amuna boundary study team hi atirta ani LADC le CADC ramri amuna enfia tu te hian parva 1 parva 2 parva 3 le parva 4 village council le tlomngai pol Yang Chakma Association, Yang Lai Association le Yang Mizo Association Troy tu te baka khotlanga mi bik le ramri chungchanga bi ron om deute an koma an zirchian na report chu thunei tu sanga an la thlenang boundary study team chairman pu lalmun sanga namte secretary DCNMA hi longtlai borsap pu Donil Ruat sanga Pu Joseph Lauren Oma, Additional Secretary, DCNMA, Pu V. Zaithan Moy, Joint Secretary, DCNMA Tebaka, Executive Secretary, LADC le CADC Baka, Official Poimo Dangten, Antroy On.